Merhaba jwara temaşevarên hêja guhdarên hêja dîsa ez û we û pêkenîkî. Pêkeniya me îro Newroza Kurda ye navê wê. Newroza Kurda çi roj e? Belku hinek ji we niha bêjin heyra ma kî nizane Newroz çi wextê? Newroz 21 Adarê. Belê lê divê pêkenî da tiştek dine. Welatê Roma da mamostekî me Kurd hebû û ji hêla dewletê ve tim dihat binçavkirin. Binçavkirinê da jî gelek lê zilim dikirin, işkence dikirin. Rojekî dîsa girtin birin çûn kirin binçav nezaretê da gelek lê işkence kirin. O da işkence da jê pirsîn gotin tu dava çil me dikî mamosta. Mamosta ku heyre eşxal mala xwe da rûniştî min dava tiştekî li we nekirî win carê carekê têrê me tinîtîn dikin binçav li me dixin min işkence dikin win dava çi dikin. Edibên hûn Kurdin û dava kurdîtî dikin û dixwazin erdê me parçekin. Mamosta divê em naxwazin erdê we perçekin eleqekî me erdê we jî tevê hevtune. Em dixwazin li ser erdê xwe qedera xwe bi destê xwe binivîsînin. Em li ser erdê xwe xwe îdare kin. و هر تشتی ما قداخه کری ون ناسکرن لشکرین دولتی دبیشن ادباشه دبیشن مادام امن حتاش دستی مواره ام هر تشتی و قداخه کن و ام نهیلم ولسروی عردیش بجین حتاش موار ام و توا بکوجن جهولی راکن ما مستاد کنه دبی تو شما کنیا دبی ولی کرزی عینی وید فکرن اوش در امی و بکوشن سر عرضی خواه درخن حوک جوان نیرن ادی خواه جوارا تیخن گورستان لشکر دکنن دبی باشه ما مستاد چو وقت یعنی ونی حتی چو وقتی ما بکوشن پی حنکت کن طبی ما مستاد اوشی جدی دبی حتی روشا نوروزی ایاو خودش در ازی دبی نوروز ما دمه که دمه هدال کنه ون ببین خدان هیزو ونی ارتشا خواه چه کنو ونی سلاح بستینو ونی ببین یک و ارتش هم هی 500,000 عردی ودان ونی چواشی درخن ما مستد فرق نکرد و امی شخاره هدی دست باین چک و سلاحه امی و جوالات خادرخن روزا ما و جوالات خادرخس امی و روزی نوروز اعلان کرد و روزی نوروز ما کرده بله ببین معنی چه روزا که مرو بگیجه آزادی او روز مرورا نوروز و کنتر دزانن شخه نوروز به معنا روزا نو روش یعنی به کرمانجیاوی نوروزی سورانکی دبیجن نو روش روزا نو یعنی به معنا روزا که کرد گیشتن آزادیا خوا روزا کی تازه نو چی بیش بونا کرده و جی وقتی کاوای هسنکر به تبع حوالی خواه دور لکوش که دحاق ظالم دگرن دحاق ظالم چه که قیدی صدام بویم آنجی وقت داگرکرین دنی او کشتن و کرد گیشتن آزادی خواه 21 آدار بیه 2707 سال زمان در واس و حتان هم جوه روی ورده کرد نوروزی اعلان دکر اینجا ما مستاد وی فرق نکد وی گم جارک دنی جوهش ولاتی خواه درخن اما وی روشش نوروز اعلان مکن او جده نوروزا ددا aha روش آزادی گش نوروزن هم هیویدارن انشالله نوروزی وسا وی نزیک دا امی ببینن امی تب نوروزا خوش بکن بمینن خیر و خوشی